ari umuntu ukunda igihugu ari umuntu uzi ko akorera abaturage yari kudemisiyona. Abantu barapfa kubera wowe, abantu bagapfa bangana kuriya, noneho bagakoresha les balles réelles muri Mali, bagakoresha amasasu yica, ubundi bari gukoresha gaz lacrymogène gusa. Ariko ubundi yakagombye kugira isoni agasaba imbabazi akademisiyona. Ntabwo ugenda n'abandi perezida ngo abaturage banjye bapfe kuriya ngomeho, bishoka ibwo ubuyobozi nawe baho. Ariko buriya nkuko nakubwiye, Amerika itamubwiye ngo aveho ntava, burya hari ikintu mutajya mumenya. Imbaraga z'igihugu ntabwo ziba mu gisirikare, ariko uriya muri Kenya kubona barasha abantu batari yarume bakica abantu batanu, we nyine yarakwiye kudemisiyona. Biteye isoni abantu batari yarume, ukarasa abantu batari yarume, abantu badafite imbunda ukajya n'imbunda ukabarasa n'amasasu reyeri. Biteye isoni. Ubundi nuko abazungu ari abantu babi, Amerika yagombye kumenya.